Ko tau pehe pe South Pacific Loans, pe ke manatu I lewa ko sitalek tu bauia pe mai kautaha no o e whakamoui a ia o iloa ko South Pacific Loans. Ko e kautaha eni ko lau tau e nau tokoni a tau kainga tonga mo Pasifiki I loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia, mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolotonga e tau whewhauhi mo COVID-19. He ko o si whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau tokoni koe. Iha whahinga taimi pe, hoku ke whia mau sēniti ai. Ke hau ka venga whawhamiri, ka venga he lotu, whia mau sēniti ke abu ki tonga. Pea koe hāpe hau whia mau sēniti, whakawawe. Koe South Pacific Loans, pe tene lava, ke ne tokoni koe. Ka oki kai ke tuimai, pe ke tōrewa ho o telefoni, o ke taila ai fika o I whakamoui, noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Pete ke au tono mai pe ki mau ofisi, I he fika ua o Cavendish Drive I Manukau, pe ko e ofisi I he whetaulaki anga o Mount Wellington Highway, pe mo Penrose Road I Mount Wellingtoni. South Pacific Loans, I he noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Lelei e lia pe mi he kautaha aweuta ki tonga tapu pea mo wawau ko e tau ataina Freight. Tainga tonga o loto Aotearoa. O ku fia mo loto mawhana mape a e tau ataina Freight ke whai whatongia maau I ho aweuta ka hoko ki tonga tapu pea mo wawau. Hangai ko ha awe hau container, pasi, lori, caterpillar. Pe ko whahinga mea leo le pe iha whahinga saisi pe. Awe katola, talamu, puha, nau whare, aisi. Pe ko hawhahinga nau langa pe. Ko e tau ataina Freight pe taha. Tene lava ke ne whakatau ataina I ko e aki hatotongi mātu a whakatu ino. O ki kai ngata he mau aweuta ki tonga, ka au mau toe o mai foki mo kontena mea kai aisi. Tuo taha I he mahina ko toa pe me wawa, pea mo tonga tapu foki. O kei hoko atu pe foki e mau awe, ta e totongi ho katola ki tonga pea mo wawa. Pea o paanga pe whaafe walungeau a e mau container ki wawa I Novema pea mo December. Pea aku malawa ke mau deliver tu hawhainga puha pe, I hawhainga lalahi pe. Pea ka pau o ke whia mau talamu kaume, o ku te whia laka ka koe talamu he. Te mau deliver tu pe hao puha, pe talamu ki ho api, ke whao whia maali ai ho uta, te mau toe pick up o. Oua na ke whakaukau, ko ha aku talai hanga mai. Ka ke hau tono mai mua o ke ki ahi e mau service. Pau, ofa, whia tokoni, pea loto I whatawhata mawhani. Wheto daki mai lewa, I he whika telefoni noa ua taha, ua ono taha, fitu nima tolu fitu. O lea kia se misi tawatai. Pete ke hau tono mai ve ki ho mau ia te I he whika nima, Fairburn Road, I Otahuhu. I he tau ataina Freight. Ko e whanangonongo e nia me kautaha Faustina Construction I he kainga tonga o loto Salt Lake City. Lo tonga e tau whewhauhi pe mai mahaki whakaauha ko COVID-19. O kei loto fia be ai Faustina Construction. Ke kei hoko atu e mau ngawe ofa he whahaita o momoko o e tauni ki ho tau kainga tonga I loto Salt Lake City. Ko mau whahoko foki e ngau e whani I he tau kutoa pe o lawe monua e ngahi community kehe pe. Pea pehe ke ngai access tonga I he wahenga Utah. Lolo tonga e tau e uangafulu tupu ko mau ngau e langa ai I he Utah State. O wanga pehen lewa e ngā weni, te ke fua pe e koe e ngahi whakamore kotoa pe, ki he nau e whakaongai ki ho o ngā we, pea e whakahoko lewa e he Faustina Construction ai ngā we leipa ma au I kai hatatongi. O tatawai pe koe hae whahinga ngā we langa o kuke fia mau ki he whakahoko. Me he ngā we sima driveways, basement, pe stepu, sidewalk, pe he ke langa hao deck, retaining walls, landscape, pe koe hapea whainga ngā langa o kuke fia mao ke mau tokoni atu ki te koe lolotonga e whai ta momoko. Oua na ke whainga tā ia, he whetu taki mai pe taku o ku mau sani tungua. He koe whai pe I he loto ofa mo e fia tokoni maau. Pea ke inasi ho tau kainga tonga I he fia o ku ausia e ngahi community ke he I he ngau e ofa o ku mau whahoko.
O hounga ki he Faustina Construction, e ngahi tāpua ke mo ui o tau inas koto ai. Pea mo e whakatawange ke o ona pe nge ia mo e langi, he ki hi ngau e o tau lava ke whahoko. Ka pau o ke maho inga ia I he ngau e koe ni, telefoni mai rewa o lea ki a sione a holokatonga, I he malu noa taha wha ua nima ni maono no noa. Malu noa taha wha ua nima ni maono no noa, I he Faustina Construction. Malo mo lere ki he ahon, ko kore ke uho whanga inga hei tala whakatapu ko tōpe, wha o atu pe me heni, ke atamo e whainga maari e koe ni, ke whakahoko atu ai, homo polokalama ko ia, pia mo e tufunga whanua alo au, ai au ku ma whakahoko atu, I he hoata monite o wiki ko tōpe, pia me heni, pia mo e palofesa, o ku whatawanga pe, o ku lerei, ai mea ko tōpe, pia me apina, pia kuongo lerei atu ai whakahoha a koe ni ke tiki mou tolu. I hene hoatani whako whiawhia ke ko kore ke whakatapu atu ki a ho eki ka maha matapure, pia pehe whoki he tonga ko toa pe o ku lawa ke mea mai ki he polokalamani. Whiawhia ke tai lerei I he hoatani, palofesa, to ke tā sio siwa lafitani, ke maha whakahoko atu ai polokalama koe hoatani, koe polokalama whika tolu noa eni. Koe fu polokalama lahi eni, koe polokalama eni hono tolu noa, aia o ku mawhahoko atu pa mi he university o lo au, ka pehe whoki ki he kautaha ngongoni, he tau whanonga mai mi he konga tau ko o si o au mai ki he tauni, ko tau wao mai eni ki he tufunga whanua a lo au whika tolu noa, aia ku ma ke inofo pe I he ahoni, I he ngahi polokalama hoko atu koe ni he tau konistuto ne palofesa malo tau mao e hoatani, whatau pe ku lerei mea kotoa pe pa mei Australiana. Malo tau mao e hoatani e tonga, pe a ko whawhita mau pe I e whainga maare kotoa pe o ku tau inasi ai o Malawa ke tau ke mao ai mo ui mea mao inga tā haia I maamani koe ni, pe a ke I Malawa fo ke tau whewahe aki. Pea mo tau kāi ngā, I he ngāi whakakaukau, o ku iai pe tau whaamu aonga mo maho inga maari e kari ngā tōka kou whamarumaro pe I tala maru e whanua alo tu mo ako. Koe, nā ta tala noa whoki I he wiki kua o si, nā ta tala noa ai, ko ta polokalama whoki ku ta whakahoko mai koe ni, koe filosofia, o temo kālati, I no whakahoa mai ko ia, ki he tuku au mai e tau konistuto ne o au mai ki he tau tuku au me ngai whanua, I loa I mamani pe au ai ki tonga. I he wiki ko o sina e lawa ke te tala noa ai ki he hala ke ngai fie mau ko ia, ai na lawa ke tala noa he wiki ko o si ki ngai whaunga, o ku ke pou ki ai ki he lerei whakaloko fua, ai whanua, pea koe konga taha na maari e whoki, he ta tala noa koe he konistuto ne, I hue ko o si, he taimina ta tala noa ai ke he ngahi pāti ke he, kai whakahoa mai whoki hono whihu ia ko ia, he ni ihi, ai taimi ko koku whakahokoa e ngahi tala noa, taimi ko koku whewhekai e tala noa, I hono whakanga I ha kulupu, pua pāti wha politikari, he tau ui, o ku tala mairewa he ni ihi ia, o ku peko hae mea koku ke pou I he puri anga whakatu I, pena ke whakaha whakeu ko o si, koe I whaki a hao mea ia o ke hao fie mau ia a koe, ko ta tala noa tau tolu koe ni, koe pou ki ha whaunga e le rei whakaloko fua ki he whanua. Ka kōkore atu ke hoko atu mua, na kai ke utoi mau ha whehui, I he wike mai koe ni na ta whanonga mai ai, ka kia hafu whehui ia te usoi whoku o ku maho inga whelawe I mo ka veinga koni o ta tala noa ai. Ka toki ai pe ha whehui mai anai te utoi whakahu atu pe, he ku whiawhia mau pe ka inga he taimi o ku nau kau mai he tanga he polokalama. Ka koutuku atu ke ta hoku atu pe mua e palofesa I he mea na tangata he wiko osi. Alo pito tonga, ia kataki pe o ku wakai hake ki hake ki ulawa o tānoa atu, Ia koe mea koe ko whia hoko kia he aho ni, koe ku tala noa ki he fo I
o wau pe ko hame alahi na hoko se nduri ta alu I tonga. Pe ako hana o pe he, pe aku pe he veia e ka historia lahi. Ko foi ko mea koe na hoko ko ia pe koe foi o wau, pe koe foi whakapō, ke toi mahino. Koe foi whakapōngi isa, ai tukano kupolu ko ia ko tuku aho. Senturi tahavalu. Whakaseo koe senturi tahavalu, ku hoko ai foi whakapōngi koe ni pe koe foi mea koe ni pe koe foi o wau koe na hoko. Ia berewa he tala noa ko ia na ne hanga o whakaawa, pea mo kamata, ai foi nganga mo tau ni toto whakaloto whanua. O ne hanga rewa o whanau I mai, ai foi ko nistu tone ko tautara noa ke. Ko mea ia tonga o ku neongo koe kakaia, ko ke nautui ke whaarawe ki ai, ka koe nistu tone mo lao koe ni o kutau mo ui, aki pe kutau mui ki ai, pe kutau tarana e aho ni. Koe whanau kama e foi whakapōngi koe ni koe o tuwaho. Ati tukano pōngi koe. Aia ko tuwaho, ko hono alo ko tupoutoa, koe tukano pōlu ua tōlu a whāmai a tau whahau. So koe foi hau ia koe a tukano pōlu. Ko tuwaho ko hono moko puna a tau whahau, ko hono alo tangatana a tukano pōlu pe moia ko tupoutoa. Pea koe foi tō tangata e tōlu, pea a whangatuku ai foi tau whakaloto whanua, o whakatu o kamistu tōne mara. Koe uhinga koe mahu inga I ka te au, ko pau ke tawawe ki ai, ko uhinga kai uhinga, mo mahino, ai mea koe whakatu o mea koe kamistu tōne mara. E hangi tonga koe kuna hilawe ki mua. Koe lao mo konistu tone kotoape I mamani na e whakotu moto. Koe ola o fui taulingi toko. Pea, o te ea konistu tone mo alao na e tohi, na e te kai ke whai haringi toko. He o kuwhepakia mo e tawa o historia. Koe uhingani tonga ko hono tohi, ko hono whatu, o ku kehe e tau toki hua a tau tolu kua tuuha konistu tone o whai aha ngā e mua no liliu. Koe tala noa nia ki hono whoko tuu o hono tohi I whatu I hawhoi konistu tone. E a kautaki koe ola I ringi toto moe tau. E koe hae whahinga tuu unga tikri o e ringi toto moe tau. Hangi koe tala noa koe ahani e tonga pehea. Sai whake foi iriuia na whai peke e patoa mo Samuela a Crispo I wa he na e whai merino pe. So koe tau hangaya o atu e tau fie mau ki he tahano tahataha. Hangai tau tōria wari I ake e tahano tahataha o pe he na e whai merino pe na kai kaha mea na hoko. Ka kutara mai whoke he kai whoke ke loi mai historia e hatai. Tala mai he tahano tahataha ia. Na e tutu katoa ai u business la lahi koe. Pe koe lahi taha koe pe sete balu noa e businessi I loto kolomua. Pea mate mo toko balu. Sio koe taimi kou tau aia e tau fie mau te tau tamai tau tau rena kai kia mena hoku pena kai kia mo veu pena kai kia haringi toto ya. Ka koe ola ya koe hage ko kulave mu ko sika kou tau kamata ke tau ala I ke fu ke to I tamai mata mo whaunga mea koe mawhai pūre. Pea mo mawhai. Tonga kou whaamu ke u hoko atu. Koe tui kanoku polu koe ko tuku aho. Na te whamatala koe tui na e whakawao pia whamamaha. I ngā hikonga o ene pūre. Ma te whaka koe kuonga koe niku alo e mawhai pūre ia pe koe mea koe kui koe hau. Ai nia kou whai ai tālanga koe ni I he whaunga aho.
Aluia me e tui tonga ke tui takalaua pa koe kuonga koe nisi tui tawalu no foia e tui kano polu. Ai mawhai ki hono whakarere ai whonua mono purei. Kai whalangiangi e ai pe whaikatongia ai mawhai pure o e tui takalaua pe an me nofo ai mawhai pure a top tapu ke tui tonga nengo pena ai mawhai pure ai. Koe hau, mawhai topu tapu mawhai pure ai ana i loa koe hau ko mawhai toa kono uhinga ai. Ulaki ko mawhai toa, mawhai pure toa pa koe ua ko mawhai pure whakarere o whonua. Koe mea e ko pui ko mawhai pure pe na i loa koe hau. Sai nei no foia i hetu kano mupolu i se nuri tāwaru pe na e no foia i a tukua. Sai, nai hoko e mea nai Rotonga koe ai i e ua koe atuku au. Io, isa. Koe rotonga koe ai i e ua atuku au. Kuhanga e tupou moheo foia. O whakatu uia koe tui kano kuporo. Ko tupou moheo fo. O ne whakatu uia koe tui kano kuporo. Pena e kapusi rewa a tupou moheofo. O hiki rewa a tupou moheofo ia koe moheofo. Hiki rewa a tupou moheofo ia ki wawa. O radio ki wawa o kuiai a urukalara whangupo pena e to iloa ko urukalara peretoa pena e iloa ko urukalara ua. Alatu ki ai una fuma urukalala pe mohono te hina ko tupou niua. Ko tupou niua mo urukalala o kuna eiki taha kia urukalala maafanga ko uraki urukalala. Kana fae pe na fehuhu kehike. Ka i he toi tā i wata tau ko urukalala ko ia mo tupou toa. Na ana fehuhu pe na fae taha kia ulukilu petea o whewhine o malupo pe me ui. Kana eiki keheke. Eiki a urukalala ia kia urukalala maafanga, eiki a tupou toa ia kia tupua. Sai. Na i kai whe maaria urukalala ia pe mo tupou niua, ki he pure atu ahalo na e whai. Pena hanga koe tuko aha ko turi tupo ahame isa tupo moheofo pe me tomatapu. O to o tu kano porumi ai. Pe alue o kau mai rewa atupo moheofo ia. Pe amo ukara. Pe amo tupo miua. Pena hanga rewa o fono i o fotu tu ai foi whakau ke whakapoongi atuko aho. Aki pe ngahi uhinga koe ko tānoa kustānoa ke. Sai. He kei toi hanga au e tonga o whamatara i kakato whitara noa. E mahino pe ia koe tānoa mahino. Pera kui lahi ilo. Koe mea ko hanga o mai, koe foi whakapongi ko ia, os koe hano whakapongi, koe whonga koe nei whakapongi ko hano la pasi. Ne kei ke na hanga pore i e ukarara pea mo tuponi ua ke nau tau mo tua, na hanga la pasi e rotonga. E ne toka. Na nao ki mua, o la pasi e hena. Taimu koe ana e nofo petu ka no polu, i mua, na e hano apia i hano nofo anga ai. Na ne nofo fai whatongia ke tui tonga mi kauhala ki tahi ke kauhala uta. O koe he atakui lau pa mo i otu api koe au o tere mea kauhala uta. Kai ke hena whai rewa fui whapongi, o hala rewa a tuku aha. E koe foi whapongi a koe nane kamata koe ai tau ringi to tomu e tau whaloto whanua koe atonga i he whaaso singa senturi tāpau. Manatu nā kutawara noa hui ko siko senturi tāpau na i riuka walahe a Fransē pe mo Amerika. Ko senturi tāpau e tau tolu i he whaaso singa na kamata e fui whapongi koe. Pero koe osko e whapongi na tau ringi toto pe ai kamata mai me foi to tangata ko ia o tuku aho i hala tuku aho. Hau ke au kāra pe amo tupu toa o tupu hakereva pe amo tauwha.
Ame ko mea ko slave ke ai tonga. Kau pe kai ke mahino, ia e toa ko vahai uto i kamano. Ala hake i a konga ko i fa so se ngui tamalu. O fai ai ngai taulala. Ia e toa fa so se ngui tamalu ko fai mo takai. Kamata mai e nau whekuki, nau hau ke senguri tahaiwa, foi toputanga ka toa ko ia. Nau hau e nau tau o hau ke senguri tahaiwa. Kai peke to e lava hame ai tonga o ta ofi ka toa ko ini. Ko whianga ia hakula mo e ne ufi ai ka toa ko ini ko ka toa la. Pea nau toki whefu siake mawhai pule. O nau hau ke hanga peto e mawhuri hake pe a ukarara ia ko ini. Whangupo, mandui o ku whae tahai, whehu tahai a motuputo. Toi mawhuri a kupe motuputo. Koe fwoi mea koni nai hoko koe ni, koe mea nai whakairi fia, he nai hoko koe fwoi te tāmate ake here wolo o runga e whamiri. Ai tata. Toi mawhuri a kupe o runga whangupo, pea motuputo au nanga whapongi. Ona toko ua, pe koe toko ua. Tamaitaha pea mo, katupo niua. Pea mo uka. E tau sio ke mea koe ni. Whamana he taimu whepake e mawhai purei o lunga here wolo e o iki mai hatu. E nina wheta amate aki. Mea koe e tonga ke ngai mea koe no kuhoko i nai talu mai e tau e whanua. Te kere ke tau sio rau tōrea i ngahi fo i ata koe ia. Te kere ke tau sio rau tōrea fo i ata koe. He taimu kou whianga e koe hatu me o iki o lunga. He koe mea koe nai hoko ho tau historia. Pako whemau e ke mahino mea koe ho tau historia. Ko tau historia, koe ngahi liliu lahi mo e whai whira o rau lahi nā kulane ki ai, o hau au mai ke whai kuonga koe nina me hoko pēa here e wolo koe i olunga. Koe whai whakau kau fo uia nai o mai a koe pehe, koe whai tākia ki Muri, whai tākia ki Faranse, whai tākia ki Amerika. Koe pehe to kua koe liliu, po mo e liu kawa ke whai hake me here e wolo i lalo. Ki here e wolo i olunga. Ka koe anga maheni e foi mea i tonga, koe whekuki a olunga o whai e ririu wha politikare. E koe whai foi whilau i olunga o whai e ririu. E nai tō whorofo lai a tau whahau, ko whita noa pe kia e tau whahau tupu whana ne pehe. Koe ko Piritania na e te kei e kakai me lalo o ririu a olunga, a pure anga whatui. Ka kotonga nane tōwhorofola ake whai mea koe. Ni whai historia. Koe whepaki a olunga ori riwai. Ala. Ai koe tau wama kaka tau whahau, ko tau whahau koe whai hatu ka nau polo. Whepaki peia mo e takara wā mo e ngahi haa ke he koe na nau whepaki. Pea pehe ke tui tonga. O whotua e kone stutone. E ko mea rewa ko whai osi aki e tonga ko i ngā ka anaki mo whehui ka tato ki hoko atu. Koe whoki pē ki e tala noa koe nā ku whai kia Thomas Hobbes. He Thomas Hobbes, koe ki mua koe ke whakatu e koni stutone mo e lao, ko whemau ke omiang e ni ke tau siope o kungo oni. Ko ne pehe koe ki mua ke whatu e lao me konistutone. Na e nofo e tangata ia he state of nature. Pa ko ne whakarea ke state of nature, ko e whahinga tūkunga mo uia na e tae māo pea palaku pea anga ko, pea keke lawa ia o iaha mo lare, pea keke lawa ia ha māo mo a whaapa me a fua e umea ko ia whaapa. Pea mua whakarere mo hono malu i hata mo ume to tone kakai. Sa, koe angai ai ni tala noa. Koi. Pea ulawe foko pehe e Rousseau ia pea mo la asumi se ai na Rousseau mi francais. Koe ki mua koe pa fotu e koni stutone mo e lao. Oku nofo maua nge tangata ia i state of nature. Ai koe mo foi ke ka koe ku omitonga. Ko komi koe ke tuunga koe o tonga. Ki mua koe pa whakotu e konistutone e tau whahau. Na iai hatau nofo mahau, na iai ha moolare pe na tau
taupe ta mamotu. Koi. Aia, o kai pe tonu lau a Thomas Hobbes I ngahi mea ni, pe ai pe tonu lau a lao su pe a muru so I ngahi mea ni. E ko kuhi ngahi ni, mana tui mtanoa kui kosi, na forau tua tolu maka tempo ki tonga I senturi tawa lupe ane ko tano. Na hawe ne maa e fonua, whaka a fofa no fo maa kakai, maa ne ko toa, whaapa whai ngahi mea e ne sio yo fusilaise a pita. Aia, pea tau ilo pe miho tau tara, na ia e ngahi mō lare, na e toki e ngahi mea e na e whakaao ao I e tau whonga pure ko ia pea tae mao. Kana e ia I pe ai whahinga tūkunga mao o e aha ko ia. Hangi ko e tā noa mo e whakakaukau ala su, pea mo ruso. Ka koe foi taimi ko na hea mai koe kia tau whahau, me he foi whakapongi koe o tuku aho. O ne hangarewa whakatupu ai fo I tau ta e mamotu. Ko mea whamea pango e tonga ne kai ke tau mo ui kuonga ko iaka ko ngahi. Whakaiki koe o umea nai hoko I whao singa o e senturi tāwaru I fo I tau koe ni. O au mai ke mapuna haka tau whahau. Koe fu whakamana wa he au pito mo e nofo pōpula. Pea mo mamahi, pea mo ngahi more. Ai mo ui lahi na more. I e foi mahata I mi koe ni. Koi. Pea. Whai ai koe hoko e foi tau, o tau hau ai pe, o tok whakaose mea kotoa ki he whakaosina senturi tahewa. Ka te whawhokatu tonga koutui koe mea koe ko whaamu ke ta hoko ki aika te whawhokatu, koe kamata rewa ke utaratara noa ki he foi maa I moa pe koe foi ngāu e koe hono whao e koristu tone. Moe lao I he foi wā I tā koe nei mapuna tau whahau mo kamata e ne tau whalo to whonua. E koe wā I tā tau pe nei whai ai ke I tau a tau whahau mo ngahi haa nai toi. Nai kamata I pe ne hanga tufunga I ae koristu tone moe lao. Me he tolu furu tupu pe, o tau alu pe he ai pe, o tau wao mai. Kia foi wā I tā, tau alu whakakupu whakakonistu tone e wahe tolu konistu te. Kako whaamu ke huru ai foi taimi kone, whara e foi lao, kai whai pe tau whakaloto whonua. Kui kai ke tau hana da kore taimi ni o mahino, mo tau whatoka ngā ia, ai foi mai moa mo foi ngā aue lahi whakaluria nai whai, e tau whahau me tau tahi, pia mo komisinare nai pōpō ki ai. I foi kōma whainga tāko. Ka te whawhoke a tōna. Ia, malo pito e palofesa koe, ko ilo e pewhoke koe kamatain ke whanonga mai e tala noa, ke mahino taimi o whakawai e tau konistu tone. Ka koe whe ilo au kia ke toki hao whakatau whaahau o whai koe ngahi tau ko ia pia neongo nai whakawai konistu tone ke I hoko atu pe ngahi tau whakalota whanua ia. Pea mo ngahi haa tu I ki mua. Koe haa whahinga a lao ia a tonga na nau ngau e aki he taimi ki mua. Na ea ha tau lao na tau ngau e aki pena e lere pe ia na toki whotu pe konistu tone o hoko koe tau lao I he taimi he osi koni po ko lolo tonga tau ko atu po uluaki. Io, tonga koe uhinga whoke tau tala noa lao he taimi ni I lao whakawesi te pea koe mea na e tohi. Koi. Sai, tau uhinga e pea moe konistu toni, ai ne ke kia tau mea pe he whakawesi te na e tohi. Koi. Ka leko ta whoki mai ke whainga tā noa kou whai e usou mo la su hawai ho whengi. Sai, na iai ha mau, na ia ha mōrare. Koe anga koe e tau kuonga ki mua, I he te kai ke whai fo mai moa mo whai ngā roa tau. Na iai e tau ngāhi. Koe ui koe whirineo tau ngāhi ki ai koe ufono. Matui koe whakatonga koe ki he lao, koe fono. Nei totoni ke tau ngāhi aki lea karata. Lea koe fono, kanei ke tau ngāhi aki. Whai ngā uhinga pēr, nā tōna nā whai riu, kai ngā oe aki pēr lao. Nā iai e tau ngāhi tukutu uni, mo e tau ngāhi whono, whakai haa. Ko me ene ne whakarere whonua. Whakai haa tui, whakai whaahinga,
whakaikainga, koe ai penga i tūtu uni, a e nia o kutau kei, o kuna eke ke tohia ha mea o hao pēia i a konaki, hao pēia i he toto, hao pēia i he ātakai, a e nia o lahi tau mea o tau ui ki ai koe anga whakafonua. Koi. Iyo, ka koe anga ai whakatūtu e tau ngahi whono, pe koe tau ngahi tūtu uni koe ia, na e makatu unga ia i he uha o whakatatau ki he pure ai hau e ki, mo e pure ai hatu i. Na pehe, na tau pure e me olunga ki lalo, pe tau pure i whakata. Pure i he tu i hau e iki a wang pehe ki lalo. Ia alo pia patau whakavetiko, patau alfa horizontal na alfa e haa mo ka haina. Ai koe foi fonga pure maari au pito i he whaunga whapunikare mo whasosiare o tonga i he ene hau. Kau ka pau he kai ke tau hanga mahi noi, te tau tala noa ta tau pe me kau misnare koe me kau whau historia pālang ne anki tonga. Tā noa pe o ku tau alfabetikolo pe. Tuki, hou eiki, mata apure tai whonua, kakai, kainanga e whonua mo e haa whainga whawhainga i ua koia. Ako kuhinga a kuia ka pau te tau mahi noi na e alu me olunga hierarchical ki lalo, alfabetikolo, pe alu wha hema mo mata o wha horizontal i he haa mo e kāinga, koe whai sistemina e whau pe. Ka kou whakawhoki mai ki ho whehui whakapatonu, iyo. Na i ai pe tau ngahi tūtu uni, tau ngahi mōlare. Ai ni pe o kei tolonga mai, ai wha i ka vei kou la, ka ui he ngahi mea na e to'o mai. Koe o si ia ka na e to'o mai koe ngahi mea na ne hanga o tataki ki tau tō. Ka i hea whangatu kūtonga, na e pure pe ai o i kima hatu i, nau toi whau pe e tau ngahi tūtu ni mo e tau lao, ia nau toi whakamahau pe. Ai ana kei te ahafu mahino o Peter separation of powers. Kana e ai o vahe he ngahi haa. Na ai o vahe he ngahi haa. Ia koe foi make he lahi koutui malawa mahalo, pe hange koe tau kainga mea mai ke sio pe ke ngahi foi toke ke koe ni. Ka oku i kai ke whakahalaki ai mo whakaikai ai na i kai ke aha ngahi mea lelei na e whai i he kimua. Nāro. Ko tu mahalo koe konga peke. Ia ta hoka taua e palofesa ki he no whakawai koe tau ko nistuto ne tupo uloaki. He ku kai ke te aha taha te kai ke te mau maha whehu imhe tau kainga. Pe ko tu mahino lelei e whamatala koe ku ki hanga o tala te umai aki. Ia koe foi whekuki foki, koe whekuki ai ngahi haa. Koe foi whetau aki, koe whetuma koe ne hao kai tau mo weu, na e hao ia o mowe te pe u haa i loto o nau whetau aki a nau tōu, pea mo e kāinga, pea mo e whainga. E te wharatā pe. Na e mawa ua pe a hawe alahi mo hawe asi. Alo hawe alahi e tonga tapu o tuu, aia koe haaia ai whae pe koe whehu a tau whahau a tau whahoa mo whareon. Alo nau tō ria nau tuu nau tōlo whawhe paki mai ka tau whahau. Ka ko hawe asi i o nau me ilahi nofo nau tō ria ki baba. Mafuri hangarewa hawe asi i o nau kau nau tō mo tau whahau. Ka koe o foi haa tatau pe koe haa hawea pe. Toi pe he pe pa mo haa ngata. Mafuri haa ngata tupu ia pe me vavau. Nau mafuri nau tō ria aiko uru kaarala ia pe mo e kautama ko ia. O nau kau nau tō mo tau whaa. Aia koe foi whekuku ia koe na tau alua uki ai. Pe koe fuafua fuatu tau koe pe mo e langa tau koe a tau whahau. Na e whahoko ia i ono o hofi koe taulahi. Ai o hofi koe e kolo tau i vela tahe, tahi, tāwalua no isa, tāwalua no. Ka ko fie lawe mai e tonga ki e foi whariki koe e foi tauna e whai. Koe taimi koe te alo e koe tala noa koe ki kamata whawa e koe ngahi lao aia. Mahalo na usilawe kai tonga, koe tuu koe nei tuu a hapai pe koe polokalama ia koe ke maulele, koe ta polokalama, koe polokalama ia koe pe
wala ko tae fa mapa mo ke no ka ko anga tu e foi fa unga ko e foi tau ko na fai pe mo kamata ko no tu funga e ko instituto ne mo lao na hanga tau fa hau o vai ua Aia koe ongo foi motu mahu inga taha e foi taranoa koe ni o foi tau whaloto whonua pea pehe foki ki he no kamata whaba e makatu unga whaunga ketoi tama i mata oe lao me koni stutone koe ongo motu mahu inga taha ki he foi taranoa koe ni ko hapai mo wawao Pea lahi rewa e tau alu atu koe e tau tāno ai. Hare e tau whahau ai hapai. Koe foi whariki pe koe foi nofo anga ia o e tau tahi. Tina wolo ta pena e kau ki e tau tahi. Nai ki toko si pe i tonga tapu na nau kau mai ki e tau tahi. Nai e toko lahi taha koe o e tau tahi koe kau mai pe mi hapai pe mo wau. Ki tō si me niwa, ki tō si me ewa. Pea mai tō si me tōna tapu. Ka koe, ai rewa a hapa ia o nofo e tau tahia. Aia koe kuwakai koe kia i tonga. Koe fui tau mua, he koe nofo anga e tau whahau. Pa koe tau mua te nau nofo i loto. O whenga ke nau tā ki toke lau motonga. I hono whenga ke whabai bai i whakaisino. Ai kautoa mo ngāhiha. Koe poini mahui ngai, kua pau ke ia e fwoi mea koe māo. Kai toki lava, o fwotu e koni stuto ne me la. Kua pau pe utanoa kia ia maa kia veri. Koe mea ko toa pe ia, koe tau ataina, koe totonu. Koe haa pe hawhainga, whakaukau whakainga e tangata. Hei kai kia hano aonga ia ona mo hano mahu inga ana. Koe tānoa pe kia, Thomas Forbes. Ka pau hei kai kia hafo i point of stability, political social stability. Hafo i point o e māu. Ea koe mera nei whai, kua pau rewa ke ai e tau tahi, ke ni hana pea tā e tae māu kotoa. Koe tau wharea ea ko to e mahinoa. Ke le tau hana pea o kinisi, mo wipii, mo tai, ai taha, pe ko nai haa, pe ko nai koro tau kotoa pe. Kai awe rewa e fo i whau e ko ni stutone mo e lao, awe ia o fo tutu ia. Whawa e mai rewa ia mi whawa. E aku uia koe lao o wawau. Aia koe whawa e ia. Koe whawa e o mahu inga o pito. He nei kai e whawa e tonga tapu. Kai e lawa ia whai ngā au e kai tonga tapu. Ko uinga he nei ke i tae māua tōna tapu. E whawhi paki ngā ia ala lahia. He kai te rawa ia o ai hapai. He ko uinga he koe whinofo anga ia o kui ai e tau tai. Ki kai tau. Pia mono ke oho kwa te tau. Kai awe rewa e ki wawa. E ko wawa o rewa ia. Ne whai ai ai fui whawa e koe. E whai ai fui whawa e. Ono tukua tonga ki pou no. Tolu frutupu, so ka ke fu va mama o tau au ai un tau koe. Ai koe ka kamata re va o coach of law sia. Hono fa va ko ni mama. Ya ko va o e tonga, ma ro pena ko sla ke ai. Na ia ka fa ma o na o sako ki no tolu e ka misnare. Ya po ke ai ka fa. Ya mo ka loya. E ko ki na tolu ke o lao ko fo po e no ko ta hana pe o fofoa i pehe ni mai ke tau sio, ke whaunga wha historia, mo whaunga wha sosiare, o e tau tānoa, ki hono whatu e koni stuto nemura. He ko wawau e ne, ko fui tau peheko koe pou e ono. Koe pou e taha ko tau whahau, pa koe pou e ni maa koe kau whamau, me kau loea, me wawau. Ai koe na nauhanga o tu whataha o awe koni stuto ne, foi o wau lotu koea. Ai a koe whakawa, koe mea mahu inga au pito. Ai tau tānoa ki hono whakawa e koe ia o koni stuto ne mo lao. Pea makatunga rewa hano ai konga. Ai koe wika hau, o whaamu ke tau ngā unu me he fo i konga, o tau au whakaetau ke tau sio ke fo i development. He ne kamata mai me tolu o furu,
ai ne hau. Kana e whai kātoa, paka mea nei whakapoto e fwoi mea koe ni tonga he nei lawa rewa ke malu. Matui ko wawau ia nei o si kapa au pito pe ia he tautahi, nei ai pe mapuna hake whanki whate paki ai ka nei lawa ia mapure i rei. Pea lawa reo ke awe fwoi ngā ue, koe ufo tu koe au fu maari a pito no tu funga e whata mai, o lawa o whai mai e whau e komistu tone hono whata ai mono ai mai la o me ai. Ka kua e mea mahu inga ia e ua na e whenga rewa tau whahau he fwoi waha koe ni lolotonga e tau lolotonga e whau e komistu tone mo lao ke ne hanga whakatoka ki he whonua. Ai koe mea lalahe ua koe ne hanga whakatoka e lotu pea moe ako. Ai koe ngo mea mahu inga ia na i kai ke toi tāria ke toki kamata he ose komistu tone. Tau wakai ke whotutu e Makola Sukas koe ni pe koe statesman pe koe tufunga whonua koe. Makola Sukas e uhinga Aristotolo ko hataha aku ne hanga tufunga i ha whonua. Ai koe tau wakai ke whakapoto e whoi mai moa me whoi ngāui koe. Lolotonga tau whaloto whonua, lolotonga e whenga ke wha e komistu tone mo lao. Ko hanga tau whahau whenga i ke tū le rei e lo tū mo e ako. Kone aru koe lo tū mo e ako koe nau mei kamata peke nau makape hako tū le rei mo ono awa o whangatuku e komistu tone mo e lao. Mo e whakotū a toloa, whakotū a te nau mei te holoi mai pehe ono mo fulu, fitu mo fulu e hako koe ake malu mo fulu. I e tāwalu. I se tuki taha i wa i e tāwalu ono noa. Hau ai. Ai nei whakawa he koe fwoi makatuunga koe ka tau whaahau ka pai te tau sio e ase he la hau me komistu tone koe lotu mo e ako. Whakawa rewa lotu mo e ako koe hae uhinga. Kai lawa ke ako i kakai whalotu i ke nau ta foki koe fwoi mea ena e whai pa ne whai he fwonga whamalo. Pea koe uhinga kai aunga e tonga he kai ke lawa whau ha komistu tone mo halao ki kakai o kai ke nau wako. Pea koe lotu fok matui koe foi konga ia kau i he foi tufunga whonua koe ni. Ai lotu foko. Ai pea koe tau sio koe ki ai, koe taimi tatau kune whenga ke ne hanga, pea ko asia he whatu hao koe ni me whatu komistoni. Koe ne hanga tatau whike ua kau noa hanga ahi pure anga hau e sipe. Koe foi whatau mea makehi ena whaingata au pito. Whaingata au pito ia. Whaingata au pito. E koe ne tū ula tu koe, na hipure ana hau koe ni koe na wate na tō rea ke whaao. Whanua ko tō pēm nau tau ki ai, nau tūku ki ai hono whakāpa, tūku ki ai nau wae ko hono whaao. Koe remena nau tūku o te ki tonga. Na nau waki tūku ki mua he whaaso se sempuri tāwaru, na nau whepaki nau tō ria whangai kau tau mo tō. E nai poto e tau kau, hou eiki mo hātu i he ahako ia, i he area mo ngā he pure anga hau koe ni he nā tau pure anga hau. O nea me koe ke senturi tāwaru, ku nau toi tū ulo te ngā he pure anga koe ni. Ku whao konistu tōne mai mo whao lawa tōnga e pako slot whakaristeane, e pako sea e ako, kamata ke asme whanki api ako. Neuna te rei ke whotua ngai kōrisi. Ku siurewa mamania koe whonua ia koe ni ku alu e whaisivla i se koe na e uhinga e nau hau. He koe nau hau ke whakalotu i whakaristeani ki tau tō, koe nau hau ke ako i he nau wako whaumesike, koe nau hau ke o mai e nau umea. Ko nistu tōne moe la. Nā mai nau tō uia, ulo tō ka whao atu he kauta mai. Koe ngahi uhinga e nai malawa i ke tau hau. Me he pure whao au pure ngā. Pau mahu inga i ka te au mahu inga e ne tangata historia. Nea mo o kei mo ngahi mai anga ia i he u whetauaki koe ni. Ko whetauaki koe ni na kai ke pehe ke sai e nea koto. La he whanafuta mate lirifu e na whae tau tahi te whito i ngere ia pa mo koro tau koe ko hure i roko roko. Oku whapaperiane a pito e ka koe nā nunga ia o mea koe tau. Pena e uhinga ia ke whanafu whapo wharirifu pe. Kai te tonga te whafokeat na wāta anak mo whehu. E kaki whehu i pene taha ko o mai koe ni. Koe whehu koe ni u pehe. Koe tau koe vela tā koe tau i vela tā koe tau ia tau whaahau mo lau whiritonga. Ia lope pau. Pe eke me tamai lewa e amanaki koe ai au ke pehe
koe whakawai tau konstituto nena e kamata ia i hono tau i peke i ai whewhine. Ai au ku nai whakawai me tau konstituto ne, pe koe konga pe ia o ngahi tau koe na whai tau whaahau ke whakawai mea i pia ni whakawai ai tau konstituto ne. Io, koe konga pe ia, ne kai ke mahino au pito whi tau ia i vela ta, koe fuafua asenita tau whaahau, ko hono whaavai, koe tau i o lupe pau, kau pe mo foi ko lupe pau ia ne toki whaao mai e tau whaahau e o se tau koe whamahino ai hanga to ai mawhai pure pe me he tui tonga ngai toi ngā mālohi ko ia. Ka nei kai ke asi he historia ia mo tala ai haa na e tau i koe ngā koe tau i lupe pau. Koe foi mea koe au te kai ke asia he historia koe o tonga na e whaha tau koe tau i o hawhewhini. O kei ngā civilise la rahi o ngā lepe no a kea manaki. Koe ngā civilise la rahi e mamani na whai tau ia koe foi tānoa ki Troy, ki a Heleni koe pia me foi tānoa ko ia ai mea ko ia o Paresi pia mo Heleni. Koe foi tau i koe e tau whahau ai tu i tonga. Koe whepore aki whakaetoa, koe wheinga ia a tau whahau ke le ula ki hana, o ala ke foi ulu e wheke. Koe senita tau e a tau whahau le fu very strategic au pito fu whakatau ua whea au pito fu maari ono toi anaraisa na pita whako e anga mati kawanki. He koe tāketi koe tau whahau ia hono siofi whakaitanoa e haa me tala ai kāinga. Koe ni whimau ana ke le ula ki ala ke foi ulu e wheke. He kai ke kamata e le tau anai ma le tau me ngahi haa. Ki lalo, ki e tawhaha, ki e mamu mata. Whimau me tau whahau, koe foi tala koe o tau whahau e tau tahi. Ka paute na ulawa wala ki i tuitonga, koe uru ia wheke, koe lau whiritonga ia. Pea e whai mo fua, e ngau e katoa whanua pe te mau. Koe strategia tau whahau e taha koe whenga ke le whai fia e whanua, a ki hano tu usi. Ai uru e wheke. Neo na kei ke le whapongi, e me tapu ke le whapongi, e he tutu ni tau a tau whahau. Ka pau nā koe tau i o lupe pau. Ka mate e tau whahau ia me tau tahi a tuitonga. Ka nene ke tau i o lupe pau. Koe konga e o toki hana tau whahau o toko maa lupe pau ke whamahin. Ka koe whie mau koe ulu e wheke ke motu. Ka koe ne motu pe ulu e wheke ku moete ngai kawe. Fui tau whapoto whatonga pe ia. Koe me pena tau whai e tau i ngai purena hau. Koe tamane pe ulu wheke. Pero no me era que toma que tanto se fai mai. Fai bita fa. Ale la ua professa o Cristino mai. Kai me ni ta o veteki mai u historia. Todo no que ta ha pe o la veteki ta todo o ka to pe ai u me. Me ko ka se fai. Kai fa malo que mana que fe. Koia. Mahalo koe whiwhehu i pea e palawhesa ku wa o mai ke o atu whika aku me konga koia. Ka tā hoko atu pe tau aia i he konga koia e he taranoa. Ka kumaaria pite tau wakai ke historia koia ai anga koe whakahoko koe ngahi tau a tau whaahau. Ka ki kata ke hoko atu pe ai koe ngā he taranoa koko ke whahoko. Koe ke te te mao mawhehu i me kainga kone kuna mamata he tapolokalama. O kia i ke mea maari e tonga, kai ni lai o tau whaatala noa pe i a misa peika mo tau whaahau hono tohi i konistutone. Toi. Mea, oku sai pe ia he ta whaaketa. Ko hinga koe tau whaahinga mea whakatonga pe tau tōria, koe tau hanga whangangangi e tau whaahau. Ka kohono mo o ni hange ko kulawe ki wawau. Koe whakawae, koe wawau code of laws, koe lao koe a wawau hono whakawae. Ko tau whaahau ia me kau tama wawau, nega te ke asi mālohi mā peika ia. Toki asi mālohi mā peika ki loto. Ai a koe mea koe ia, ka tike ke tau tānoa koe ke hange koe pou ono. Ko whemau pe au ia ke hulu pe he koe ata e koe tau alu koe ke whakakupu koe foi
fai tau pe moe ngai moe whakapa e lau me koni stutone. E mahino au pito ke he koe taime lai o kupuria ai kautama na nau whakapa ai koni stutone. Hangi koe tau tala no ke pou ono. Tau tala no ke pou ono, o kutātai taha ke whanonga, hangi koe mea koe na ai ke whakamanatu na es whakamanatu mahale mea i pou ono, pa kute ai ke whai whukato ngā lahi. Ai tu ki po wono he tauni ai mu meni ko ia pa fa pita ko ku poinia ku ia na ia mo kakai na na hanga whakava ko ka va ko ka loea pe mo ka afama na na hanga whakava ai lao mo ko ni stutone pe ko po wono ko fo yono ia ko Tui tai mo tau tāna ke pou ono, tau tāna pita tuka tau whaha, whafofu. Koe fui toko ni mai o ke wha tāna ia ki ai. Puri anau tau. E kua hange ia koe tau tāna koe ki hei kuna koe a tau whaha. Wha tāna pia ka tau whahau, kai ngalo ai tala noa ia ai kautoa. Pau koe ke whaoha ke kautoa ia ai whamata. Ke loi ai tohi historia. O ku tātai taha, pau te kai ke matara mai a ono tala noa i ai kautoa ia i tohi a kau historia. Ko e tama koko Edward Gifford na ne hanga hiki ngahi tau, hange ko kolokota. Hiki pena o tō renga hi tau. Kai te eki ke whao hau tohi, ko tau whahau peo au kātoa ki ai, pa koe whaunga whanatonga, pe e whala ngang whanatonga. Au katoa pe ai fulele katoa ai kon istutone mo lao mo me kotoa pe mo historia au katoa pe ka tau fa pe fai foi taranga la hi ai historia ko taranga ko pe fai ni na i kai ko tau fa au to ta pe to taranga ki me kai foi fa kau kau e tau pe na i kai ke foa ki e tau fa au e tau ata ina ka ko ola e foi tau ai ngahi pe mo kau Pe ai Asia me koni stutone I he tau hulu mai e tonga. Na I ai mo kakai mo kau misinare ke na nau tāna ki whakakau kau ki hono whātua koni stutone pe mo e toko nima ko e nio tamo o na katau whāau kau mai mo mispeika neongo ko misapeika na ne laita e hanga tohi whangatuku e koni stutone. Kau koe poini ko mau inga ia ai I he kutoi ki lawe lawe atu ko e ni ke o mai e foi whakau kau Koe konistu tōne mo lao, kua manaki ke tau nele I pe teu nele, pe ki he ne osi nele au pita mea teu la mai. Koe fo I ngā aue, mo e fo I tuku lau mea, ai kau misinare, ai kau wawau, a tau whahau, a peika, muani ike. Ai a koe mea, ai a koe oku mau inga, koe fo I whaifatongia, mo e foi tutu lau mea. Hani I, ka koe tangata taki, ko tau whahau pe oku pehe mau pe ngā au e ko tope. Pea koe nistu tōna whotia, oku wharea pehe pa wharea e kau historia. Kau historia ni koe ai wesiriana. Na e whoaki e tau whahau, ai tau atai nā ki e whonua. Ai kon fai ai whaweki ki oku pehe na e I kai ke whoaki na e tau I. Ka koe amani e kutana ki ke ai tonga. Na e tau I. Pea maalo ki a tau whahau me tau tahi. Pea koe lao ia oi victorious oi to I kuna kafa. Ko ia tene hanga o whai ai whotutu ai konistu tōne mo e lao. Koe whai whakamata lai. Pea koe foi uhinga ko pe he na ani hanga fua ki tau ataina. He ko ia na I kuna mo tau tahi pe na hanga rewa o whakahu e tau ataina. Ki he konistu tōne mo lao, o toki I nasi ai kakai. He koe tau ataina o nofo e konistu tōne mo lao o koe ke nofo e kakai. O kutoki ngā koe umea ke whenga ke tau tānoa I ke mahina. He koe mea koe na malanga he tau whanoa o kunofo e tau ataina he kakai. Koe tau taina o ku I roto konistu tōne mo lao, o ngā oe aki kakai, o whakatatau ki he mea I he lao mo konistu tōne. Pea koe foi tama I mata koe foi erito konistu tōne I ku wharea e au koe tau taina.
Koi. Koe tau hanga koe o tatala hake ko nistuto ne po koe haha no tamai mata. Ai mata e awha. Koe tau tatala. Taka koe fufoi ngā oe whakaluku fua na e uhinga ia ki he tau atai. Koi. Kai toi whakotuku i kai ke whakotuku ha fo i pureanga te mokarati whakare papirika. Kai toi whakotuku e fo i pureanga whakatuki. O ia ai tau atai na whakoristuto ne pe mono ngahi ke tuke toi whakate mokarati. Pero me foi mea vogea ko fe fala se aki tong. Koe tau fehu i. He tau fehu, pe aku fehu. Ka mena ke fotu ai ha te makarati whaare papirika e tau whaha. Koe ki tau lawa tau tōrea tāre foi fehu i koe. He kai ki tau lawa tau tōrea o tāla mai hono mo oni. He ko tau whahau me nau kau tamana nau. Toi loto pe finangala tau whahau. Ke ai pe foi pureanga whakatu i whakakonistu tone. O hunuki ai ngāhe kongokonga. O Bureau of Rights mga kongokonga o te mokarati. Koi. Kadeu whakafoka. Ia, Professor Malo, pita koe mea koe konga ini o ku whae ahono mahu inga ia ki ai he whakamatala kou whahoko. Koe code of, koe wabau code. Koe lao whukia ku pehe he toko lahi. Pea pehe he historia, koe fufua lao ia nei whau i tonga e wabau code. Ka koe o whakamatala koe ia ki pou ono, aia koe toko ono, aia i pou ono na ia ai whai e koe wawau kote. Ka koe whai o konga ua e mea ko whiwhiri kia ke whehu i atu. Taimi koe nai whau ai ko nistu tōne na e whehe i rewa e wawau kote. Na e alu mo e wawau kote ki loto ke ko nistu tōne, pe na e whakalere i peo to o pia ki konga o awe kei, pe na e tukuange osi pe ia e wawau kote. Ka koe kana te ai hataha kehe i he toko ono ko he pou ono na e tonga pe koe kau muri katoa e whai toko ni mai ia kai toko ono aki pe a to pou uluaki. Toko ni mai ia koe kau tonga. Koe kau tonga katoa pe ia. Kau tonga katoa te tokanga koe ke umana tui lele katoa na uanga ko whemau ke usio kia ke mai katoa na uanga. Tangata e toko taha e taimine ko hanga mana tui. Koe tangata ko soa kai. Koi. Ko soa kai ia ko ene hawa ana ia me he hako pe koe ni o uka alala mo tupongi iwa mo mea. Koi. Ko soa kai o kutupu mai ai kau tapu elu, kau tuita, kau o tutaha, ko uraine wawaku ko iau nau haku mea koe nau whikau aki mo soa kai. Koi. Aia koe nau mao ia hingoa e toko nima. Aia koe toko nima koe ni koe kau tonga kako soa kai, koe tangata whamau e taha ko ngau whoroa tai te sio ki hingoa e katama koe. Iyo, kako whoku mai kau whewi, ai koe kau tonga e toko nima, neke ki kau aha paralangi. Mana tui ko tau whahau, na e whenga maupe, ke whakafoke mea ko toa pe ki kau tonga. Hei koe ne tui koe tau ataina, au to tonu ke nofo i he tau ataina. Ai tonga pa ke pure i he tonga mea ko toa wau ki he lotu ko mea na whetpaki ai pia mo kau sas whakaua mo metotisi. I he whakaosi ni ngā ue o whetpaki ai mo whai te kau toke tā mori toni. He nai pe he kau misna reu nau taha mau pe mo tau whahau e whainga i ke whakalotu i a tonga. Au magake whakaiku i kuku talatu e tau whahau te ke ose ne ase tita ngā ue ko ne ase ni tā ke pure peto ngā ki ono sias. Panau whepakia. Whepakia i mo whai whekau toke tā ikan moritoni ai pia. Na iko ai pia o whafokia moritoni e tau whahau ki Britania. E whai ai fo i whakahe i koe lotu. Koe poini a tau whahau, koe ne ai koe ne whamamahi e kau lotu. Koe poini a tau whahau, koe ne talatu ka nau tolu. Wheu ngā e sas whahau mo metotisi mo hau ke tau whakarere he tō ngā e lotu fotu e sas tō ngā. Uhinga nei ue koe tō ngā tawa taina. Pa uhinga nei ue e koris tō ngā, koe koriso tō ngā ke tō ngā mea koto. Aia koe toko ni mā, o toko ono a tau whahau, koe kau tō ngā kātoa. Ia koe mea koe whikawaki pia mo e me a e tonga, pia mo e baba o code of law. Koe maharu ana whamatala i tonga pehe. Koe fo i hala whanonga koe ki hea whangatupu e koni stuto ne. I tawalu fitu ni ma. Na e alu whakakongo konga pa te utala noa ki ai. Kamata hui ka hau. Na e alu whakakongo konga me he fo i paha i tau
he waha i tau. Pea koe wawau la wawau po koe wawau code of law. Koe ngāhi whakawa ia oi fo i hala whanonga po koe fo i process koe ni nai toko ai. E kiki whakata ngā i katoa e wawau code ia. Koe whakawa ia koe matui koe hangeha fo i experiment e kauta mahan e te kei whaka konistu tone mo whaulao ata. Koe. Koe fo i whakawa e koe wawau lao wawau koe fo i mea ia ka te au na e whaingata ataha. Koe. Koe tau whenua ke tau whakawa e hafo i mea na te kei ke tau hanga whai. Koe fo i whakawa e kau tama koe ni koe whaingao whaingata aina te kei peke a hataha nao tōna ni es whaua konistu tone. Pe ako ka konistu tone mo e la. Malo mo kau tama fo i whakamau koe a babau na e oskamata i he taimi koe ia. Ono whahono ai e tau whaha. Koe. Aia ka koe ase mahino pe ia koe babau code of law nai to o pia no ngai mea tuku no ngai mea mo alu pe ai fo experiment ni ke to alu ke sa yang mo to e ofi yang e ngai konistu tone mo la ko ama ni hono fili ko no fenga ko te fai fo ngau kana ke pe ia nai fata ngai ka to ai baba ai e ko mea ia to ko tu ka pa fo ka ke ai mama ko to ke foi tu funga o konistu tone mo la ko foi whanau tama na e whakatoka mai e nāu tōu e fo i kau wawa mo tau whaha. Koe. Ea koe mea mahu inga e ka te au koe te whakatoka. Ia, Professor ko ki whai whehu i enu o mai ko ni ko hanga pe o ku tuu o ku maari e whi whakau kau. Kau hanga pa o ate ki whi ko e whi whehu i upehe ka pau ko tama i mata o tau ataina e tau konistu tone. Ko harewa ai tama i mata o nofo popula. Ka koutou i magu o ku hange whaori, ka ko oat pia whiwhihu i koe ni ke whakai kia, ko ai pe mo whiwhihu i ko mai he kainga kautoki lau ata whiwhihu i koe ia. Ia, koutou koe whakakaukau e ua whoki koe tau ataina, ko hono whihangahanga i koe popula. Koe. Aia koe tala no wha historia o kupehe, koe kimua koe konistu tone mo lao, na iai ai tau ataina, i e uhinga o e ako ia pena iai e popula. I e nofo koe ai haa mo e haa tu imo ne. Ne kei pehe ke nau popula mea kotoa, ke wha popula i nau tolu i he mea kotoa. Koe. Ka koe nea mako e konistu tone mo lao, koe whakakaukau e tau ataina koe ia e ne whakahu mai koe uloa ki koe whakaukau whakawe site. Na e define whakawe site ai freedom ia koe ia. Koe. Ka koe te uhinga hono ua koe definition pe koe whakauhinga koe tau ataina ia o koe kānoa teipena e kānoa kia tau whahau koe kautama koe ni e whaue lao. Koe tau ataina ia e whakaluku fua ia ki whahinga e tangata. E kupu wake konistu tone te tau fofoa i koe e kupu wake e Bill of Rights pe koe totonu, lao e totonu, o fofoa i mai e fui tau ataina koe ia, ai uhinga ua ki e whaahinga ko toa pete nau i tonga ke nau maua e fui freedom koe ia. Tau ataina koe ia. Pea koe toi taha, koe tau ataina uhinga whakaue site. Pea koe tau ataina uhinga whakaue site, o ke ene whikau aku me whakaukau e te mokarati, a e pe ko asi he Bill of Rights. E kupu uaki. Aia ka koe popula e ko tu ia te kai ke tau sio tau tau rea no fo popula e tonga i tau mea tau whahau. He koe tau whahau ki mua na e kau e popula ia i he mea mahino ia ki he nofo ai tonga neo na e me whahinga tau ataina. Koe popula ia na kau ia i he whotutu o i kimu e a tau whahau. Koe mea mahino e kau ia i nofo society. O pia e mea koe nofo popula. Koe kimu ia tau whahau, na e to o fwoi mea koe na e nofo a ke society mua. Ke oua to e nofo popula a taha ke ata. Pea wasi ai ko mistu tone, tapu ke ngā aue, koe popula koe te ngā aue, i uhinga taha o popula koe te ngā aue, kai totongi mai e te ngā aue. Ngā aue mate pe ki taia ke māsta, whai te rea pe me sta pe maha te me amaya kai o whakatatau pe ki ai.
ta ia I hate ba. Ko listu tone na es fotu ia tau whahawai, o ku tapu he ko listu tone to ngā ke ngā au e pōpula, o fui whare ai, ka te tau toki au kia. Hataha ki hataha, pe nofo pōpula hataha ki hataha, o ku tapu. Koi. Aia koe ka pau koe ke he uhinga ke he tamai ngā au e pōpula e tori, koe ke uhinga ke he mea, Koi. Koe mea ke he ia. Tuku ke ka pau koe whakaukau koe te pōpula ki o to mari, koe te pōpula koe te irifia ki tui, koe te irifia ka no pere. O ko toru fo ke wawanga ki mo vete ki ange me koe apo ke haa uhinga o te irifia ke tui, ka me te irifia ko to mari. He kui kai whaatama he ko nistu tone ke te nofo irifia ke tui, po irifia ke no pere. Pe whakapopula i kita he tui, whakapopula i kita no pere. O sinu mahino bito e tā wahe o mea kai ko nistu tone, ka te whafoke. Ko ilo pe palafesta ko o se ta taimika ko ka te atu moa ko le pe mo ke atu ki fei fra osiko ni o ko me fehu i to ta ka ko ke toki ke ta toki tala noa ke I he wike ka hau ko fehu i to ta ku ne tala mai ke e ke nge ke te ko pe na e pe ko o ku ai ha o ilo ki he hu mai ko e katolika he taimiko ia malo ko tala noa ni he taimiko ni ko e fa tau atu po uaki Kako kori ke ta toki tala noa ke ka pai aha whainga maria I he wike ka hau. Ka wato ki whewhehu I koni ku tokanga me ke toko taha ko. Ningu ne pehe o ke whaatala mai foki e siwa ko whainga liriu o mawhai ko pau ke fōu ia I he ringi toto. Ai ko whakalea rewa toko tahani na ne pēna as whake tu pou ni mai mawhai ke kakai. Pea okulotonga I he kakai ai mawhai. Ka koa na ia ku nau te whainga ai palofesa ia me ni I. Ke te whakafoke mawhai me he kakai ki he tui. Ai rewa uhinga rewa ia, o ku whia mau rewa ia ke whai ringi toto he waha ai kakai o kui ai e mawhai. Pea moki nau tolu ku nau whainga ke whakafoke mawhai. Ko maha ka kawin he isiu e ni o ta me tala noa pe tau ke ai he polokalama ke polokalama kotoa pe. Eo koe mawhai koe ni, na e whehui mai ai whehui ko ni e polokalama nai, warwal ko inta sai e tala noa ke katolika ke tatoki alu ki ai uka hau. Koe. Koe whehui ko ni o ku fifiri pa kumahawi ngā pito ia ke te au ai whenga maupe ai kakai ke mahino ai tūkunga o fui whakaukau koen whikawaki pia moe liriu. Koe. Pia mo kata. Moe liriu pia moe ringi toto. Koe. O whakaukau o riu kawa. Koe fwoi mea koe ni o ku whaikai ai tohi tangi. Koe fwoi mea ai a koe ki mua koe I he wāwhi hongo fumu. Koe. Pena e mau whe fwoi mea koe ia. Ai ni koe I he ahoni. Ku whiri pe e he pare ni a. Ai ne kau minista. Whiri he kau minista ai... Firi isa firi he whare are ai pare mi koe ai firi he whare are ai pare mia firi rewa e minista e pare mia ai ni kau minista kau kabineti ai a koe fwoi osia koe wafe hango furuia o whai mai koe kia koe fwoi Whai mea whikau laki te ko o slawe kai ki tonga tu o ua. Koe whikau aku mai whehui koe. Koe whai liriu o ku liriu ai koe mea koe ilo. Koe mea ko hawhaunga whainga mea. O koe ai hono tama I mata ko o slawe ki ai. Te utoki whai ki a taimke. Koe ke to I whakaukau. O koe ai e fuo. O koe ai e whaunga. O koe ai e uho. Sai. Tau nofo pe he uho mo e fuo, kai tu koe te e kautama. Koe tama I mata ne, ko nisu tone, ko slawe a tau ki ai ka mutol koe tawa taina. Kai foki mai ki he uho mo e fuo. Koe liliu kani o ku whai. Ai koe mei mua, mo e mea koe ni e ahoni. Ai koe hau mea tau wha, hau whiri he tui. Mei he, kou e ki no pere na e whiri atu e ki no pere, pea moe, whafonga kakaina e whiri kakai pe koe whiri me kau mata ka mitua. Koe kimu ai hua whewufu, sai, tuku i ai. Koe ahoni, koe whiri me he hoi ki no pere.
fili me ka fonga kakai fili me hata hame tu o matauta sai ta mai ane pe ko ha ke o eni mo kimua he ko tari ko ki ai I he fuo I he form o bi ka ki hana ke mo fa to kana ane so ko himane en tatau ko form ko fuo ya o faina me ko kimua na fili me o kino pere fili me ka fonga kakai fili me itu sai ko honi fili me ka fonga kakai fili me no pere o kino pere fili me itu ta mai na ta po ha fo ke ko ya ko ke he u fo he contents o ke fu ko me ni ta fa to kana he fo me ko ni Aia ko mea ko o kutohitangi ke alo klasike botani pa mau po ki ai. O ke ne wesi ai a foi faunga I he fuo. O mea ne wesi a he ko kimu a ko ena e fili e tu I. Kai whakarahi lahi ia e alu ke he tu I. Ko e ni fili he paremia ka koe toi whai pe foi fili tatau ka au no foi he paremia. Aia. Sai, ko hamena ko ha fonga na eliri wai me he ke wa fe ofu. Trama yang e ata. Na no fono fo be ata fa ha tu po fa mo sas tu po lima. Pe makape ta wa ta ina be su sas tu po lima ta mai sai ta wi. Ikai. Na e ose tutu ka to ai fulo to ko ro mo mate bal. Ko tutu ko ya ko ivi. Ko e toto, mo e pupuha, mo e atamai, mo e moui, ai whanga kui e whiha, na nau whao e koroa tutu I pe ia I e fwoi aho e taha. Nai mau ki whare koroa, na e tu ai a pololo maa I e kukeisi. Mea maari e koe tutu koe ni, kukai ke toi tu a mau ki whare koroa. Nā we mahe utamai mo whai. Ka toa fumea ko ia te he kai ke mutala mai ko fumea no ia pe he kai ke mutala mai na liliu merino pe ikai ko foi liliu ko me foi poini ko e ai uho te kai ke haliliu e fuo he ko foi fuo fa de mo ala di tau be na ai tau fa hau tu po wa ki moe ko ke he uho ka ko liliu me poini e ke poini pi na tu ka to lo to ko pe fa mate to ko ba ya ko foi fotu ko ni Tika I talata o e tae haringi toto. Tika I talata e tae hatutu. Na eke salamo ki a te au peo talade salamo koe tutu e hoko pe ia kapau e hoko. E kohono we I pe whewe I aki koe, ale kamata ke tau whaa, e ko si ke nuto la ione, kumau ke hoko. E koe ni ko sawamana mana mai patoa aia, e toi whaia mu e ue soa. Tā noa atu mautolu he fo I tangi, tā noa mai mautolu I he ai ke whai mo bebe. So whai ngata mai koe. Ka, o ka pau te taua o ki ai koe ke lawa ia ta ofi. He kutau tā noa he mawhai pūre. Ka koe fo I mea kou whai koe ni mau pōpou I. Ko hano whakafoki pe ia ai fo I. Uho ki he fo I uho koe ka koe ke ue ia e fuo. Koe tā noa he fuo e tonga ka mautolu mo mea mai. Ka pahe ke mahino ia koe. Whahela I whamatara koe ka pahe ke mahino fo I mea. Koe ni e koe anea hoko ai umea. Ka koe whenga peni hele rei tahake ki whamatara I atu. O I kai li liu e fuo o ia ki mua e wafe o fuo I he whiri o e kau minista. Koe uho. Ke liu whafoke atu mai o. Malo bito e palofesta ko tu ko la vai e ta polo kalama ko ke ahoni ke te watu pe ke te aha fa ma pop ha me aku ta mi e te ko ka ko tu e te tate hoko atu pe ka tak pe ki mo tolu ko ni ku ke o mai ho mo fe hui a ko ni kusai ko nga ko polo kalama ko ni ko sina ka ke te aha fe hui na o mai ai ka ko ni ko polo kalama ko ni ahoni e ai nga fe hui e o atu le vai hano tari I he wiki kaha au ke tau kamata aki. Pea tau toki hoko atu lewa ki he hoko atu koe, ma e tala noa maua ke koni stuto ne. Ka ku watu e whainga maari ko ni e palofesa ke te koe, ke whama opo mai ka pau ke ai ha mea kutau mia, ki mua ke ose ta polo kalama he ahoni. Malo apito. Malo tonga, ku whamaro lahe te te koe, Malo bito ai tataki tau po kalama mono foto mai ai feu. Fo fia po fa malo te moto ko to pe po mai feu I.
he ikai ke kakato a e kutala noa ka pau he ikai ke whai maha whihu. Koi. Pea whai maha whakawhihi. Ia mai mea o uri lātai e kutala noa. E kai ko ha o tua au ke pehe ke tonu ma pe kutari te whenga ke whai ho le rei taha. He ko mea mahuinga ia ke mouri wha ko pau ke tari e whai a ko pe tari e tō taha o pule a ai whehu i tatau pe koe hae whehu i tuke. Ka pau ka whehu ia o ai tau mua hala pe tau mua ko. Pe ka pau te whatoa ngai au he kai ke whaata. Ka kontui e tonga koe ngai whehu i ka toa talu e ta whaere a polokara na. O te rei o sio au ke ngai whehu i ngai hau tau mua hala pe hau tau mua ko. Koe ngai whehu i o kunau hau ke whakamahino, kunau hau whewheka, kunau hau whawhepaki i mai ngai lea kou tānoa ki ai. Pa kou whiewhia pe au ia ki ai he koe. He ka pau koe ai lea ai tangata koe ko confuse filosefa seaina. Te ngāri ware i a te whai hafu i whehu i e taha. O kumalawa ke te ngāri ware i a te whai hafu i whehu i e taha. Ka pea pehere wa confuses. Ka te ngāri ware ka e ngāta ka pau he ikai ke te whehu. For life. Ko ia. Sai ange mō whehu i pea hake te mō ngāri ware ai. Ka pau ku ikai ke sai ho mō whehu. Ikai ke sai ange pea ha mō ta e whehu. Pea te mō ngāri ware ki for life. Ka kere e tonga ko hanga atu ki hui ka hau he ko whai mai ta whakawha e maha man koe ke loi po hae fo i loa mai ai ko Januari Februari maasi ka alo he moni te ka hau o tari e fo i whehu i koe nai tahana ke tala mai mo ta alo rewa ke tau sio ke he mawa o kontra floa mo fo i whakawha i koe tau konistu to nembo lao he ku whawhewhia bito ka te au ke whainga ke hulu mai ono konga wha historia, wha sociale, wha politikare, wha ekonomika, mono konga wha filosofia. Whako. Ka kou wha malo atu, o wha lai atu te koe, o wha lai atu mōtoro mea mai. Koi. Malo apito, professor malo apito, polokalama le rehe ahoni, wha malo atu ko tau kāinga, wha malo atu ki apina ngahi whehu i koni tuku mai, malo e pehe whehu e ua heni, petolu te uanga o atu ke ta kamata aki i he wiki ka hau. Peta hoko rewa ke whakaukau kona ko ke tuku mai. Ka kusai ke tau wheu ngai he ahoni. Tato ke hoko atu i he taimi tatau pehe moni te wika hau. Ka ta mawaya he ahoni. O whatu palawhesa tato ki whetaulaki he wiki ka hau. O whalai atu maro au bito. Maro. Koe ngata ia homo polokalama ko ia tufunga whanua a lo au. Aia ku atu i he hoata monite. O wiki kotoa pe, ko e programa whika tolu noa ni hange kena aku lawe kia i ki mua he kamata anga e tau programa. Pek wha malo la he tuke tiki mua tolu ka inga i he ngahi whehu i mga hi tokoni kotoa pe, ko mou kau mai ke tau wahe lo tonga a lele programa koe ni. Pek o tui, ko ngahi tala noa koe ni whahoko he palawhesa. Pea mou ngahi whehu i mou tokoni o ku tokoni lahi ia ke te whamamange ngahi ka veinga koe ni o ku tau tala noa ki ai, ko ngā ke aunga ki he whonua whakaluku fua. Mana tui ko e polokalama pe ku hanga atkea pongpongi, ko e polokalama a pongpongi i kai koe pure lulu. Polokalama i he pure lulu, ai a ke hongo fulu pongpongi, ko e whatu whonua fo o uia, pe mo piben piukala, pe ko hoko rewa a nima e fiafi, ko e polokalama ia, pe mo i kare wākai i he universi, ai a ko e pure lulu ia. Toa pure lulu rewa, ko e hoko ai whā e fiafi, taimi anu silani ko e polokalama tala noa ako mo politikare pe mo palofesa i noke huakau pe taimi fitu e whiawhirewa ko e langa whanua ia are matua i muri ko e ngahi polokalama ia to ngati ki weekend whamalo lahi atu ki ngahi kautaha kotoa pe aku mo tokoni mai o sponsor e tau polokalama ke whakahoko atu i he wiki kotoa pe ngahi polokalama ko ni i ka ki ngatai whamalo lahi atu ki ni i ia te mo tolu ngai whanua muri hanko Amerika pe he Kinuslan mo Australia o ku mo tokoni mai he ngahi sponsor ngahi polokalama pe ia ke o atu e hani i o ku o mai ke whakahoko atu e nau polokalama mi heni whamalo lahi atu ke te mo tolu ngahi tokoni kotoa pe ku whakahoko mai whatau ngai pe na mo ongole rea te tau polokalama ka mo mea ka e tau toki whelongo aki i he polokalama ka hoko i he pongpongi purelulu. Ke ngatai ko
pe whamanatu atu pēka te motolo, ai e tau kawa, non-equity cover trading, ko ngau te kei ke u mao hono tu aki, ko non-equity cover trading, ka pau ke fie mao kawa, ko kawa ni o ku taulahi au pito, ko noa ua taha, noa ua wha, hiwa taha ono walu. Noa ua taha, noa ua wha, hiwa taha ono walu, te ke lawa whetu taki ki ai Nusilani, ke whakatau atu hao kawa, mi he kawa ko ia e whamiri Lisa la, ko kawa, toto atu mo nia pia maa, pia whaafu ofa, ki hono inu pia toe kona au pito. Koe, ki whamanatu atu te pē, ai ki whanongonongo e taha koe ni, ki ho tau kāinga ko toa pē i Okalani, o ku ke nofu ai, ke kāinga re mātua ko toa pē i Okalani, o ku whahoko ai konseti ko ia langa whanua re mātua i Okalani, ihe he fiafi whalaite ko no tolu noa e pereri. Ai koe mahina ka tu uia, e whahoko ke holo ko ia o sesi mama fo au, ai nasa reti i mangere, taimi fitu e fiafi, e kamata i e konseti ko ni, ai a koe whamanatu mai e konseti ko ni, ke kainga re matua ko toa peo ke nofu i Okalani Nusila, ko mo konseti e whahoko ia, i a tolu noa ko ia o e pereri, ai koe fiafi whalaite, teu rewa ke hata alunga, pea teu moha pare ke lahi, ki konseti ko ni. Malo apito, a mome a... Isa